Da li ste ikada uložili celo svoje srce u san, samo da bi se on misteriozno raspao? Osjećate se kao da neka nevidljiva sila radi protiv vašeg uspeha. Upoznajte Liama, briljantnog umetnika sa velikim vizijama. Svaki put kada je uzbuđeno delio koncept svog sljedećeg remek dela, pojavljivale su se prepreke. Zalihe bi nestajale, inspiracija bi opadala ili bi sitničave kritike skretale njegov fokus. On bi se poveravao prijateljima, tražeći ohrabrenje, ali ishodi su uvek bili isti, razočaranje. Jednog dana, pripremajući se za svoju najambiciozniju izložbu do sada, Liam se odlučio za radikalnu promjenu. Svoje planove je držao u potpunoj tišini, tajnu šapnutu samo njegovom platnu. Bez uzbuđenih najava, bez detaljnih objašnjenja dobronamernim prijateljima. Jednostavno je radio, zaštićen aurom misterije. Po prvi put, njegov projekat je tekao nesmetano, pojavljujući se u svetu kompletan i oduzimajući dah uspešan, oslobođen smetnji. Preokret. Nisu bile u pitanju zle namere, već suptilna energija neizgovorene ljubomore, neželjenih saveta ili čak samo različitih mišljenja koja su nesvesno skretala njegove prethodne napore s puta. Čuvajući svoje putovanje privatnim, Liam je zaštitio svoju kreativnu energiju i svoj put. Razumeo je da se neki snovi najbolje neguju u tišini, daleko od spoljašnjeg pogleda, dok ne postanu dovoljno robusni da zasijaju. Vaša tiha posvećenost je vaš najveći štit. Prihvatite moć svog misterioznog putovanja. Pretplatite se na Srbijan Repo za više uvida u život sa svrha.